Abbiamo stata animate e non bio viaile con la membro di canale di nostra movimento la sinistra però tu qua non anabe internet di gare te non anabe come sono diretta quindi di chi si fa mi sta bene al tema noi tenete quindi assistente di head of radio MC Masai na radio Bonsi già con la canale che la sinistra tu mai te ne mo ne benge abanye batunga swatu abanye bagenda te program lakini mtwali kwenye rotina mtochaga iga asingi nishirisha biki yeto mona physically uyole isha biki na sana ya kisi FM na mtwali kwa mtochaga iga asingi jeno iwa wategere ni wakisi FM ikena kotole nkayo mugusiro togusira na sobya na sobe ebango ne tole banga akije ndana tsabe komunike kotole moyo platform chane kero tuanchane ebintu bikoma raisi tegera kisi FM nere nkayo mugusi nere mere nchibere tunaona ni kubota 94.1 tobo nya physically kolonchalo na kera minchawa ndoa tira kwa boy maita masabi kia mangenjera otwaliyei ego chakoba yani bate masenge chawa ni mona waonja lakini ora teseu na wakire asawa mintoko wa kisiemwe moja kwa boy na masabi kia makai kira na manyire mbono wenge tegoja asante meskuru kwa muziki leo kwa kudani na mwaida maragomba asante ona kwa isabu kuliana teragan kulu wili wa mtunga kurudiana salam scrap oru makompeta kusema kama manga iterio ngoja physical pole sana ya umwe anajua spirit international academy mmoja alimonenda someka ombo inoma kina kenda ndiae kutinsa moja wa damu kwa gradi sote ko meta ya sunika nitana ma fiscal boy Abuja ngomongina Veronica Abuja Korwikoba le dici sasa kisi nyamamore kwa ngomba tram club Asama leo tena rekocha kwa pota kichana yecha chairman yigonge mete fans na ndio chairman ya Kisii United asabona iga na rekota yire ya Kisii FM biyamono asenge nchoko rumwe abara baito go chaga iga nko batabinche bune chairman moira nerio director yaito ngambi yamana soko bali baga na inu kwa chumu abara baito ne staff yene yonse aki gombi yamono moira ni naenda maiga iga kuchase staff yaito yonse ya Kisii FM ne reto batagara na renka yo mugusi esimbende musa kalibongo na no ngayekulu kinsa moja kenyorora engwakira Kisii FM nambu yamona asenge njoba kire gotosira asenge ya matanga ise physically mwakorire gento kiengenjo kimogotosira iga na Kisii yeto agenda bosi igoro botambe ntuanje tukonye beko sa igorende mbu yamono na ndetu abakalabisa